Marun semaha magagurang ana usembao ikakendaga surarungu mau Yesus Kristus. Saramata na sombang kapia dingangu habar mapia bou Ebenezer. Suara seini tentarang ikite tawe dimaringi habaru bino Jesusi mahi ikite mekario manen. Omawu aramate ko ikami dingangu roke umasusi. Takadea u ikami maka ena hengetangu suara seini. Amin. Pebawasang bino Jesusi suara seini kekal bakeng bo buka pedarian di buhu subuka Markus pasar pitu su ayate karuam puropae sarang katerumpurone bawarone kereini pengangimangu sengkatau wawine bou mau Yesus nanentangu tampa ene kunakoa sorombeo maraning soan tirus isie simua surarungu ware sembau ku tawe mapulu pia makasingka isie kawe ene sene kai isie tawe nakawuning batangenge sengkatau inang ku pia anak wawine ku ni wariwangu roke darai nakaringi hak pia mawu Yesus isie rimenta sorong anung mawu Yesus ku nasuba sutengone apidu nekario maning tadea mawu Yesus menokoru roke darai bo urario ene tau wawine ene warine we tau Yahudi ni hana suanuang Fenisia su Siria mawu Yesus dohengetang sisie mangarario hinong gelirang ukange karimona kawiraraki mangarak kangu mangarario ku itelede suasu tuang angkuangu wawinene mangasu suarungu meda maraing ku kang mangapopa ku ile ondoru mangarario mase mawu Yesus nahengetang sisie waringu sasimba huene ute kapure roke daraki seng simebang bou anawe inang ene napure suare isie nakahombang ke ana rudaroka surarokang ku roke daraki mambeng kahangang seng simebang bou rario sarang ini pebawasang bino Jesusi karyang kamang suapang dudaringi sempi ene pedaru datong mawu Yesus dingangu sengkatau wawine bo usiro Venesia ini nakoa banggilo nase su sahalo ini binatang asu kai sembau lahinakang sutau ku barine tau Yahudi asu kai maanung kararamuhu mangarario kai ilahumpa sutau Yahudi bawerang mawu Yesus mangarene ute kararumbaeng makoa bua utau mataku masatia tutuhu titam mawu ene ute kai tau Yahudi arawe wawine bou siro Venesia nenarima bawera mawu dingangu sasimbang su ayate 20 waru tuang angkuangu wawine ene mga asu sura arungu meda maraing kukang mga popah ku ile ondoru mangarario makoa tentiro sikite suwawine ini melehabaru katataingu maanung isie tak hinone nakoa sengkatau barine tau Yahudi tawe tumatuhu titamawu sie maraing nenarima su sembekane sengkatau wawine ini menenode pangangimange sadia nenarakang pebawia sulima mawu Yesus surarungu kararamuhu isie tawe limansi batangenge isie nenarakangu kebi pelaharapenge baugu kararumbaengu ana surarungu kasasana unau
sotengong mau Yesus. Ikite seng kapiange hanese ku kakanoa. Tumba makumbala mau menarakangu pebawia hikite surarengu kawasane. Kasasana unaung tumange bou pengangimang masegada. Lai kireapa ikite menarakangu kebi patiku pebawiaha. Kamageng mau makoa petatonengang. Ute ikite harus metengkasana batangeng ikite. Kebi haging patiku sudunia sengkina pendangeng. Kasauange maka bintau ge sikite makoa tau mata mau bote. Kakakala dari yaga kasasuku ore kebi patiku madunia. Mebebawa sikite su kamamalase sukebi apang karaki munarang kite. Suora seini ikite gegausang luliu pedarudato susah helo ini. Ukawasang mau ilelahe suapang masatia. Sadia menarakangu pebawia bauku mau. Batu kebi apang sengkina tarima sarang ora seini. Ene waringu aramatu mau. Manimbe keta eng luliu popah. Amin. Mahi mekario maneng. Mau Yesus matarentu tentiroi kami. Mengena ore tumuhu apa i kekapulunu su pebawiahi kami. Takadea ikami makoa elangu masatia. Guna mepudi ore memantu ge arengu. Amin.